Guhdarın heja. Emi paraznameye seroke gele kurt Abdullah Öcalan aj dadgeha mafya mirovan Avrupa'ya re binave parasına geleki peşkeş kiriye juvere dradyoya denge Mezopotamya'da 5-5 buxunin. Rezdar Öcalan ve paraznameye jî vek devama paraznameye xoyin beri dinirxine o destişan dike ku hüb ve paraznameye Raman o hizrin xas tawandine. Öcalan de paraznameye xwede jî ji destpêka mirovatiye dest bi nîrxandinê dike û bi taybetê li ser hin xalên serekera diweste. Mînak, civak û fert, hiyerarşî û dewlet, civaka ekolojik û demokratîk, nakokiya rojava û rojhilat, neteweparezî û demokrasî, di PKK de pirsgirêkên jinû ve avabûnê, şîddet û parastina reva û pirsgirêka jinê. Öcalan di tevahiya van mijaran de mijara deselatdarî û dewletê hûr û kur dinirxîne û bi vê yekê li şaşiya dîrokiya mirovkiriye dihese û vê yekê bawekê balkêş nîşan dide. Em hêvîdarin bi dilê we be û ji bo we sûdemend be. Parastina gelekî. Reva ji rastiya civakî ji texmînan jî wêdetir zehmet e. Bi taybetî eger mirov bi nijad û kokê bi civakê ve girêdayî be, ev rastî hêwisa ye. Pêşbirka pêvajoya civakîbûnê bi dayîkê re li devdora 7 salî dest pê kir û bi gotina gelerî heta 7 salî werdiçe. Baweyekî ilmî û zanistî jî hatiye tespîtkirin ku dayîk hêza bingehîn a civakîbûnê ye. Gunehê min bi xwe yê yekemîn ew bû ku min ev mafê dayîkî bi guman dît û me pir di temenekî biçûk de biryara civakîbûna xwe da. Li gorî tespîtên dawî yên ilmî, di gerdûna me ya 20 milyar salî de civaka mirov baweyekî taybet a Frandiye, منê cüret û cesaret bikira bê efendî û dayîk bijiyama û ev mijarek bi serê xwe hêjayî lêkolînê ye. Eger min guh bida hişyariyên diya xwe û hewdanê wê yê fetisandinê li ber çav bigirta, belkî rê li ser hatiyên min ên trajîk venebûna. Lê belê dayîka min semboleke dawî ya bermahiya Xwedawendê ne hezar salan bû ku hem diqediya û hem jî bermahiyeke neçar bû. Ez bi wê zarokatiya xwe hem ji vê sembolê netirsiyam و هم جی من حوجهی به حس کرنا و ندید جبو از خوا آزاد حس بکم. لی من دزانی بو شرط جیانا من به پاراستنا ناموس و شرف آوید به. من او یک جی تجار جبیر نکرد. من شرف آوی به پاراستا، لی با آوایی که مچاو راست دزانی بو. پشتی که من او درس خوره درخست، ایدی دایکا من جبو من تنبو. او برماهی خداوندان لبالا من نبو و من هیچ مراق ندکر جبو من چه حستکه. وقتینه که ظالمانه بو، لی راستیک بو. از نزانم کهانتین وی بون یان جی نفرین وی بون. گوتنین وی دکیلین گران این تراژیک ده تمی ببیر دهاتن. گوتنین وی راستین مزن بون، حوزانه که هیجا جی نکاری بو تثبیتین ور بکرانا. راستیک وی یا مزن جی اف بو. تو به حوالین خواه پر اولی، لی تی تنی بمینی. لی راستیا من جی هبو. منی به حوالین خوره جواکی بون آوا بکرا. جروکا منا جیانه بوی آوایی دست پید که. اگر دیا مبخواستا جی جیانه کویا بدا من نبو. جمیج و هاتو بلاف کرن. او لقل پک آنجی مستک جیانه دگریا. بخوش دست رواند بو. لیج بو بده مدخواست. هر چنده جروکا باو جدا بجی جیاوه دور نبو. من راستیا مالباتا خواه هر تم وکه برماهی کلانک خواه فرض که لیج هسکتی
بلاوبوی و میراته که تی ایدای خوانی ندید. جواکا گند و جواکا دولت یا فرمی آب دبستان سرطایی کت جیانا من تجار دل من لگرم نبو. شخواه مپرت جی فهم نکربون. یا خویا دکر او بو که مزانینگاه علم سیاسی که دهات ناسکرن و کبن بو حتی صنفا داوی بسرکتنه کمزن خوند بو. انجام او بو قابلیت هیمبون دربک غدار آمرین خوار بو. پاشه مدبستان شورش هلبجارد که او جیمینا کور آشکی بیر رحم بو جیان دهیرا. اگر جدسپیکه و از لگوری داخواز و آرزویا خواه چوبما چیه بلکی کاری بو یا رین ندا سرحاتی و بیرین تراژیک لی فکارا من آجبو خلاص کرنا حوالان و آفراندن کیس و فرسند ندا. دما مخاوت بر دریه نونر داوی شهرستانی اوروپای هم دریه روجلات هم جی روجاوا من خروتی تعزی دناو حساب کار و سرمایه ین وک بوزه ددید. دوی قوناغی ده ایدی ته هزه از ریوه ندبرم. بلکی بایکی منشی نبو از ببر بکوم. جخواه هبیاجی پر بالا من ندکشان. دوی پیواجوی ده هن حوالی من خوشوتاندن. گلک خورتن عگید و کچن خاما آماده بون هر تشتی خو فدا بکن. دلسوزی و گریدانکه به همتانی شاندان. لیوان قهرمانی و فداکاریان جدجوار کرنا تنی بونا من زیدتر ته انجام نددان. افندی و گرگرین همو پارزمینان دست خودان هفدو و بگوتن آوان از بکومپلوی که زفت کرم و دما رادستی گر آوا ایمرالیه کرم افسانه که خنود کر هات بیرامن او جی اف بو. خدای یونان زوس جنیف خدایان پرومتوس به زنارین چیای کافکاسان و گریدا و جگراوی به قرتلان داخوارن. چاوا پرومتوس جبو آزادی مرواتی آگر جو خدایان دزی و جگراوی یا به قرتلان داخوارن خنود کر افسانه وکه که ده شخص مده بجیه وره خنود کر و دبو راستی. دبه که وره پرسین و فکرین چه تکلی دنابره کرته چروکا جیانا من و پاریزنامه دسته اگشتی دادگاه هماف مروان اوروپای ده هیه. از به وی پاریزنامه دخوازم وی تکلی اشکره بکم. یک شه هدف من این گرینگ اوه از دخوازم برای وی پاریزنامه اثبات بکم که تکلی سرمایه کار ج سحرباز هری باش سحربازتر و ج خدا حکمدار هری ظالم برحمتره. تس 100 سال مینا 100 سالا بیستمین به رحم او خوین رش درباس نبویه. از زاروک وی 100 ساله بوم او دوی از وی 100 ساله شهف در بخینم. لبلی بگرانیا ایدولوژیک آشارستانیا روژاوا مج و مورانا پیکهاتی آنالیز کرنا راستی با آوائه کی وره فهم کرن زحمت دکه. خلاصبونا جتور و تفنا سحرباس او چند حسان نینه. و دکو دولابا داوی و به هبونا ناوی و ترکجی بده وندا کرن. بلکی جی مرواتیه که چور و گماری یا هیچ نیه جین لداوی ورهشتن. و دمه اگر دادگاه مافی مروان اوروپای هزاوی یا محکمه کرنه هیه و جبو ازوی جدی بگرم هجای و واتداره که از پاریزنامه که آماده بکم. روشلاتا ناوین دوان 200 سالین داویه ده دناو چرخ کنترول آشارستانی اوروپای ده. دروژامه ایرو ده بویرین ده قومن و ین خویادکن تام کاوسه و تراژدین روزانه نه. حتی ایرو هرتم افندیان محکمه کرن. تمی بریارین یکالی ورگرتن. یا خویاد که اوه که وزنا داده و حقوق ده دست وانده دوزنینن و بلاو دکن. یا راستین ده بردیلا نرخ و کاره ده جزا هاتیه داین. نحقی و شرم به رحم این 100 سالا بیستمین بر همین شهرستانی اوروپای بون. اوروپای لده جیوه یکیتیا اوروپای و هزاوی دادگریه پیمان مافی مروان اوروپای و دادگاه مافی مروان اوروپای آوا کرد. لورا اگر ناخوازه شکلی بمینه دوی راست تثبیت بکه که ده شخص من ده چته محکمه کرن. جسری و حوجه باش ور زانین که لسر سینور مافیم فردی قنجیک جنها و بردیل خواه دوی تجریده که شداندی یا گیشتی 7 سالان نبه. حلوسته که به وی رنگی و هم جبو شخص من و هم جبو گل ازنونری آویدکم ببه جزای که راستین. از ده پاریزنامه خوده وی جزایی بخم لی پرسینه. پر اشکره خویاده که از نه به حقوق فرمی نجی به منطق پاراستنا عرفی لسر مجاری رادوستم. از نچارم به وی آوائی نزیده باشه بم.
به باندورا اوروپای تراژدیه که گلان هیه. از دخوازم و یکی هنکی راوه بکم و پر کم بجی از دخوازم ده چاره سریه ده کدا من هبه. بلکی به وی آوایی از کاربم برسوه که بدم بویرند قومن. به طایبتی از به وی پاریزنامه نخوازم ری لبر تراژدی نووکم که لبر تقینه نه. لورا من حولید از سر دیروکا جواکی روشلاتا ناوین و راستیا کرد راوستم. ده پیواجوی نو ده تفگر را پکه دوی وکه اکتوره که نو جدی وره دیتن و اگر پرزگریکا کرد وره چاره سر کرن ویل روشلاتا ناوین لپی هف پیشکتنه ببن. به درسن جدیروکا نیز هاتنه گرتن شیروه که برخنه لخوا گرتنه پرگرینگه. تراژدیا مدرن خملاندی یا جوره که اسرائیل عرب هیمه و ده سال 1917 ده به پروژه و دمیا روشلاتا ناوین پیمان سایس پیکو هاتانین. سازین دن ان سیاسی که هاتبون دامزراندن و که امورین چاره سری فکری بون. لگولی خویا دکر تخمین نکربون به پیمان بویرین گران ان روژامه ایرو در کوین هولی. یا راستین خواسته بون جیلایه که مدرن لکوین شوپیا جواکا دولتا دسپوتیک بدن. او جیلا در روژامه ایرو ده پارچه پارچه هلدوشه. ده داویه ده کوین شوپیا دولتا که زیده ناچار دردکه هولی که اوجی برماهی دسپوتین پوچ این کوین شوپیا اتنیسیته عشیره هری کم 5000 سالیه. بهلوشینا جیلای ره اشکره خویا دکر چپ راست نتو پرست اسلامی خوده گراوی روشنبیر و بزاویم پولیتیشی جداهی خویا زیده جوه راستی جواکی نبون. ده کریزا گشتی یا جواکا کابیتالیسته پنگا و کمزن دوار گلوبالیز بونه ده پکته. جوه بویره پارا روشلاتا ناوین کاوس دکوه. دمین کاوسی تایبتین خوین خسر هنه. وقتا قانون سازیم بری آوا کرنه جهر دکوین و دشون آوان ده یه نو سری دیدن کاوس و ناوبر نقبا کریتیک و نازک ifade دکه. هودانن هزین جیانی انجامن و ناوبر آفرینر دیار دکن. ده لیتراتوره ده جوان هودانان رته گوتن تکوشینا ایدولوژیک، پولیتیک و اخلاقی. کرد تمی دناف کریزانده بباره کونشوپیه که ظالمانه به حسا چند کمکجین لسر سوتی خود دکوه و پیواجویا کاوسی. اگر به برپرسیاریه که مزن و حلوستین ارینی رینشانی وان نیداین، به حسانی دکارم ببین هیمانه کی شر ایج تراژدیا عرب اسرائیل ودتر. دبن دست دولتا دسپوتیک ده کوکمی و پارچه پارچه هات نکرن. اف تایبتین وان ین جواکی دری وان لهر جره باندورن دروه که جخوه لریوبرنه که به وی اوایی وکه چارنوس و پارادیگمه که نای گوهرتن سر وقت به. لبلی هزا هگمون آ سرکش گلوبالیزم دولتین یکبوین امریکای به پروژه خویا نو آروشلاتا ناوین کردان وکه هیمانه کی بنگهین دخیر روژوا خواه و به وی آوایی به واجو نازکتر دبه. دولتین یکبوین امریکای به پولیتیکه که چور آجرباندنه لجواکا روشلاتا ناوین سری هر گاوه ریل بر تراژدی نوود که و به وی آوایی بزانه بون آنچ بنزانی روژه وکه داویا و ندیار وکه کل سر هریم به فرس کربه خویاده که. یکیتی اوروپای و پیواجوی لگوری برجماندین خوین حسابین کار و با عقل جداویه ود شوپینه. دولتا دسپوتیکی نبویه یعنی جی کهونه شوپیه کوینینه کردان وکه راستیه که قبول بکه و مینا دوست نزیک ببه. پولیتیکای تنه هیم بویه اوشی اوه که سری خوراکر لی بده بپلخینه. تاوی ویه که کهونه شوپیه خاین و هفکارا کرد یعنی یا مالباتی که حتی قرقه کتیه تمی کار دادن بر. اف کردایتی بقاسی که به حسایی دکاره به تیگیشتنا دولتا دسپوتیکا هریمی ره هفکاریه بکه ده همان دمیده به افندین امپریال این نو رژی دکاره به پیوان هر جره هفکاریه بکه. شخواه کردایتی آدن گرنه مالباتوکن پارچه پارچه. حتی داوی هاتیه گواشتن دورله هاتیه گرتن جهالت جیویده تر هم مجیوی و هم جی هبوناوی لکومکجی راساتیه. هایشنینه چاوا او دکاره ببه او. جوه اوبژه کرد هر جره آرمانش دکارن دنا و کاوسا روشلاتا ناوین ده سود ور بگرن. او کرد گنگازه با آوائه کی هوانه و گنگازه با آوائه کی هری بده و دا آواکرنا روشلاتا ناوین ده ور بکارانین. اگر کرد برسوا پرسا کرده کی چاوا به جوهر دموکراتیک بونه بدن
بێگومان wê karibin di derketina kaosê de bibin ji hêzên pêşeng ên serketî. Ne tenê ji bo xwe, wê karibin dawî li bêşansiya hemû gelên herêmê yên bextê wan û çarenûsa wan serberjêr diçe bînin. Her wiha wê karibin dawî li encamên xwînreş ên kevneşopiya şaristaniya zalimane ya 5000 salî bînin. Wê karibin koka efendiyên şaristaniya di destpêkê de rê li ber vekirin û bi çavkorî jê re xizmet kirin veqedînin û rê li ber serdema nişên azad ên gelan vekin. Naxwe, li herêmê pêngavên efendiyên emperyal wê pêş de biçin û eger Kurd bi ser nekevin, wê mîna hêzeke ku bikuje û were kuştin ji İsraîl-Filîstînê cudatir nebin xwediyê rolekê û wê li gelemperiya herêmê nikaribin xwe ji vê restê xilas bikin. Bûyerên niha diqewumin mîna çirîskên şerê mezin xuya dikin. Em dema li lîstika dewletên İsraîl-Filîstînê temaşe dikin, hewce nake mirov bibe kahîn ji bo siberroja dewleta Kurd texmîn bike. Pêwîst e mirov weke pîvan cudahiya di navbera şîddeta ji bo dewletbûnê û parastina rewa ya çekdarî de baş bibîne. Şêwaz û awayekî çareseriyê yê birêbazên demokratîk û aştiyane ku xwe nespêre dewletê û kaoseke demdirêj pir girîng e. Ji bo avakirina saziyên afrîner û watedar hewceyê pir zêde mejî were xebitandin û yeqîn dikim ku xebatên bi vî rengî bi kêfxweşî werên kirin ji hewdanên pîrozin. Min bawayekî rastîn rexne li xwe girtin û di encamê de ders derxistin û ez ji bo êşên mezin ên bi berpirsiyariya pekekê derketine sevek bikim, ez ê di vê parêznameyê de hewl bidim rêya alternatîv a çareseriyê rohnî bikim. Pêvajoya mehkemekirina îmraliyê herçend dibin şert û mercên nebaş de pêk hat jî, ez rast dibînim ku min ev pêvajo weke zemînê bangawazî û lêgerîna aştiyeke demokratîk bikaraniye. Ji bo veguherînê ev pêvajo qonaqeke hêja bû. Di vê pêvajoyê de weke pîvan ji bo ez dest ji lêgerîna civaka dewlet û hiyerarşîk berdim, hem pir ponijîm û hem jî hewdanên min çêbûn. Di demên zehmet de ders têne girtin û ez yeqîn dikim ku min jî ev ders girt. Dîsa di vê pêvajoyê de min hem bi awayekî hişk û çor li ber xwe neda û hem jî min bi awayekî bêşeref xwe berneda. Ez li dijî van her du awayan derketim. Ji bo veguherîna Tirkiye, xweparastina min a li vir, gelek bi kêr hatiye û saziya siyasiya bi navê AKP pir bi zanebûn sûd jê wergirtiye. Tevî hemû hewdanên min, hêzên çepgir ên diviya demokratîk bibin, min nekarî bi heman regî wan jî ji vê yekê sûdmend bikim, bêguman ev xisareke mezin bû. Ne çepgiran, ne jî rastgiran demokrasî guftûgo kirin, bêguman êm bi ser biketana jî ew bûn. Armanca bingehîna parêznameya min a dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ew bû, ez şaristaniyan roşilata navîn û Ewropayê rûbirû bikim û li hemberî bûyerên muhtemel biqewmin, bi taybetî Kurdan, bi giştî xelkên herêmê bikim xudiya alternatîfeke demokratîk. Di vê çarçoyê de PKK hatibû vekişandin nav sînorên Başûrê Kurdistanê. Dagirkeriya dewletên Yekbûya Amerîkayê jî rastiya vê helwestê eşkere kiriye. Helwest û nêzîkbûnên ji bo roşilata navîn ku li tevahiya dunyayê têne guftûgo kirin, di vê parêznameyê de bi awayekî berfireh hatine danîn. Her roja derbas dibe, girîngiya van helwest û nêzîkbûnên hatine destnîşankirin hê baştir eşkere dibin. Di vê parêznameyê de ne dijminahiyeke hişk û çor a şaristaniya Ewropayê tê kirin û ne jî helwesteke teslîmwarî ya tê zanîn heye. Min helwesteke xweser, afrîner û sentezkar bi nazenînî nîşanda. Min di parêznameya xwe de ku ji dadgeha Atînayê re pêşkêş kir, pir eşkere nîşan da ka divê mirov meseleyê çawa bigire dest û min bi hosayî nîşan da ku olîgarşiyan gel xistine çi rewşê. Min eşkere li ber çavan raxist ka çawa hewceya careke din ji aliyê gelan ve li mesele û pirsgirêkên dîrokî were nerîn. Ez bi vê parêznameya xwe ya dawî yên beriya wê temam dikim. Ez di vê parêznameyê de destpêkirina pêvajoya guftûgokirina tevlîbûna siyasî û huquqî ya Asyaya biçûk bi Yekîtiya Ewropayê li ber çavan digirim. Di serketina pêvajoyê de wê pirsgirêka Kurd rola sereke bilîze. Pîvanên siyasî, demokratîk û mafê mirovan mümkün e weke pîvanên bingehîn ên çareseriya pirsgirêkê werin dîtin. Lêbelê biryara dewlet û hikûmeta Tirkiye dişûna ji dil bê dîtin, mîna neçariyekê hatiye fêm kirin. Ev helwest
تبی کو ترسا کونشوب آ ترکیه جروجاوان نشان ده و ترکیه حول بده فهم بکه. هلوسته که جدل و آزاد وندا کرنه بده آلیه کی و پر مزن بده قزنش کرن. جدا مزراندنا کوماری و لیستکا بقرتا کرد آب موسول کرکوک دست بکر دوه ایدیواره ترکاندن. جلورا شورشن کوماری خلکیمان اولیگارشی جراستیان دور کد و دروجا میا ایرودجی تنه رنگ خود گوهره. جبو ام بکوین ریا چاره سریه، جبو یک پاربون و دموکراتیک بونه که راستین، حوجه بگرینگی لسر کومارا دموکراتیک و سنتزا ولاتی آزاد کرد وره راوستین. جخوا آلترناتیفا شارستانیا روژاوا یا مافی مروان و دموکراسیه جی و جوه هلوسته پیوه شانس نده هلوسته کدن. وقتا پیوانین حقوقا پوزیتیو برچا ورن گرتن از پر احتمال نادم که با آوائی که جدل لسر مافی من وره راوستین. شخوا زمین آبوری پولیتیک بین دوزه و راستیا مزنا کمپلوی پر زیده دسر هزا حقوق ریه. هر وها حقوق بخوشی جبو دمک دریج سیاستا بسر سازی و ریزگانه. زیده ترجی تشتکی دن نینه. او نقطه جبو دادگاه مافی مروانا اوروپای جی و سایه. لبل دیسا جی بکار آنینا مافی خواه پارستن وظیفه که حقوقی، سیاسی و اخلاقیه. او شر من خواه پارستن که 6 سال دوام دکه یقین دکم که دوار واته و آواکرینه ده جخوا پاراستنه من امبر یعنی ایدولوژی پولیتیک پر پیشته تره. کسین دکارن هنه کیدن لسر ناو مرین محکمه بکن دوی زانبن خوشی محکمه بکن. کسین هنه کیدن بپارزن دوی زانبن خوشی بپارزن. کسین آزادیه هنه کیدن دخوازن دوی زانبن خوشی آزاد بکن. بوی آوایی بلکی زاروکن مگه هیچ مافیوان ای آزاد جدایی بونه نبو ایدی کاربن بگی جن وی مافی خواه.